Ndagushuhuje kandi nguhaye ikaze wowe wahisemo kubana natwe nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nisobanukirwa kuri uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri ekipe y'igihugu Amavubi n'amakuru menshi arimo aragenda atangazwa, ndetse amakuru menshi ari kuvugwa muri ekipe y'igihugu Amavubi. Kuruhuka ntabyo nyuma y'uko avuye muri Sudani y'Epfo ari kwitegura umukino wo kwishyura, dore ko umukino umanza wo atigeze yitwara neza, yagarutse atsinzwe ibitego 3-2. Kuri iyi nshuro rero hari ibyo kapitene Muhire Kevin yaje kuba yatangaza, ibyo turaza kubirebera hamwe, ndetse hari n'abakinnyi baje kuba bakongerwa muri ekipe y'igihugu Amavubi. Hari abo basimbuye, se abo bo ni bande, naye makipe bakinira? Nguhaye ikaze, niba utarakanda subscribe wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Kuri iki cyumweru nibwo Amavubi yakinnye na Sudani y'Epfo, ariko aza kuba yatsindwayo ibitego 3-2. Ibitego 2 byatsinzwe mu minota ya mbere, igice cya mbere, ariko Amavubi mu gice cya kabiri azayakaniye arishyura, ariko bayashyiramo igitego cya gatatu cy'agashingura cumu. Rero kuri iyi nshuro Muhire Kevin ibyinshi yijeje Abanyarwanda, yababwiye ko nta mpamvu yo kugira igihunga rwose, bari tayari kuba basezerera iyi ekipe ya Sudani y'Epfo ku buryo bworoshye cyane kandi banayirusha. Nicyo cyizere rero Muhire Kevin yatanze. Twese nk'Abanyarwanda tuzajya kuri stade. Ese ne bande baje muri iyi ekipe y'igihugu Amavubi bashya? Ese basimbuye bande? Ibyo nabyo reka tubivugeho mu rugendo rwo gushaka tiki yo kwitabira igikombe cya CHAN 2024. Ekipe y'igihugu Amavubi yakiriye impinduka mu bakinnyi nka Nkurunziza Felicien ndetse na Iradukunda Simeon batoranyijwe mu gusimbura Byiringiro Jean Gilbert ndetse na Ngabonziza Pacifique. Aba bakinnyi baje kuba bagira ibibazo ndetse n'ibyo twakita imvune. Imyitozo rero yakomeje kuri uyu wa kabiri, aho bari barimo bitegura uyu mukino uzaba ku itariki 28 n'ejo bundi. Nk'uko mwabyumvishe rero, kapitene yagiye atumara impungenge kandi yijeje Abanyarwanda ko Amavubi azatsinda ku buryo bworoshye. Ese aba bakinnyi basimbuye aba bari basanzwemo bo bakina hehe? Reka tubabwire amwe mu makuru yabo. Uyu Nkurunziza Felicien ukinira ekipe ya Musanze FC, nk'uko mwabyumvisha, akaba yongerewe muri ekipe y'igihugu Amavubi, ndetse na Iradukunda Simeon, abo bombe bongerewe muri ekipe y'igihugu Amavubi. Ndagushimiye wabanye natwe. Niba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo amakuru nk'aya atazajya gucika. Ciao ciao, ndabakunda cyane.